паймон, тентоп, таҷмел. нигина некушоева, омӯзгор, хатмкардаи донишгоҳи омӯзгории тоҷикистон, аз соли 2011 истиқоматкунандаи амрико. мукаррама қаюмова, тарроҳи либос, ҳунарманд ва муҳаққиқи нақшу нигорҳои миллии тоҷикӣ. бӯстон давлатова, омӯзгор, таърихшинос ва филолог, зиёда аз 10 сола шаҳрванди амрико. малика пулатова, хатмкардаи донишгоҳи Нью-Йорк NYU, таи 10 сол корманди Созмони Милали Муттаҳид ва фонд Сорос, ҳоло дар амрико корманди давлатӣ, ҳамчун мутахассис оид ба дарёфт ва бехатаргардонии маводи радиоактивӣ. малика ба саҳна. мужда назриева, хатмкардаи донишгоҳи давлатии русӣ славянии тоҷикистон, ҳамчунин хатмкардаи курси лингвистии донишгоҳи Колумбияи амрико, ҳамчунин хатмкардаи курси паралегалии Манхэттен Community College, ҳамчунин муассиси Созмони Осиёи Марказӣ дар амрико. аз соли 2014 бошад инҷониб ҳамоҳангсози чорабиниҳои ҷамъиятиву фарҳангӣ ва солҳои зиёд ҳамчун фаъоли ҷамъияти тоҷикони муқими амрико. Наших сегодняшних представителей жюри в этом на нашей этой встрече, я хочу тоже про своего кандидата вам рассказать. Это Бехруз Усейн. По всем 3 категориям я вижу, что он проходит по критериям всех 3 категорий. Значит, во-первых, по первой категории Бехруз часто бесплатно и бескорыстно помогает нашим соотечественникам. По второй категории также он живет в этом городе очень давно, и все его знают. И также через соцсети он представляет культуру Таджикистана, кухню. Многие другие народы тоже его знают, не только наши таджики, узбеки. Значит, также по 3 категории он подходит, так как у него ресторан работает официально, давно. Много людей там получили работу, все платят налоги вовремя, и также его ресторан тоже, он вовремя все платит, дает людям работу. В общем, очень известный и талантливый этот руководитель, предприниматель. пешниҳоди ман ҳамчун барандаи ҳамин ҷоиза Фирӯз Баротов аст. Фирӯз Баротов дар чанд пайраҳаҳои хоҷагии халқ дар ҳамин ҷо худашро санҷидааст ва муваффақ шудааст. пеш аз ҳама муаррифгари ҳунарҳои мардумии Тоҷикистон ки хело муваффақ аст ва махсус дар сайтҳо кор мекунад ва барои ҳунармандони тоҷик барои дар бозори ҷаҳонӣ пешниҳод кардани маҳсулотҳои ҳунарияшон хеле кӯмакҳо мекунад. хушбахт ҳастам ки падари хуб ҳаст, шавҳари хуб аст, дӯсти хуб ҳаст, журналисти матин ҳаст. дар соҳаи журналистика дар ташкилотҳои байналмилалӣ муваффақона кор кардааст, зери лоиҳаҳои OBC, зери лоиҳаҳои Евросоюзу, зери лоиҳаҳои Тоҷикистон ва Амрико чандин донишгоҳҳои амрикоро муваффақ шуда тамом кардааст, ки аз маблағгузории худи Америка
اینجا آمده است و در اینجا باز چند دانشگاه دیگر را تمام کرده است. فیروز براتو شخص موفق است، دانشمند است، مهربان، همه وقت برای کمک کردن تیار است. برای مبلغ گذاریش هیچ وقت دست کوتاه ندارد و آرزوی و نیت‌های و مقصدهایش زیاد است. کشاده شدن تشکیلات تاج فرش برای همین مثال است. حالا با مهاجرت سر و کار دارد و در جاده من همین همه پیره‌های زندگی همین تاجیکستان رو با امریکا و امریکا رو با تاجیکستان پیوست کرده توانست. من همچون اعضای کمیسیه که بیاد می‌ندارم به این باوری که امروز در این روز جمع آمدیم اشتراک داریم. وقتی که این پیشنهادا رو گفتن برای من، راستی گپ اول در پیش نظرم پرویز اومد، پرویز امریکا، پرویز نیازов. من در برای بلوگریش گپ نمیخواهم بزنم برای که همه میدونم. امروز میخواهم در برای وای خدمت‌هایی که برای خلق کرده است. من شخصا با پرویز شناس نیستم، لیکن اون خدمت‌هایی که برای خلق کرده است، برای اون مهاجرانی که من این سال اخیر آمدن، باور کنید به همتا و به بها است. یگان شخصی رو نشنیدم که گفته باشد که همین پرویز برای خدمتش از ما یگان سوم گیرید، یگان مبلغ گیرید. مزد خانه پولیش نداشت که سپارد. ممکن برادرش، ممکن یک خشی نزدیکش آمده کارش رو بود کرده گیره، لیکن وقتی که خانهش می‌دراید می‌بیند که اینقدر بچه‌هاش نشستند در خانه وی، همه کارهای وی را بود کرده ایستاده است. یک طرف با یک خواستندی و یک خدمتش به همتو است. باوری دارم که از امریکا، تاجیکان امریکا سر کرده تا وطن و همه برای اعتقاد خود دارم. اعتقاد دارم، باوری دارم. چند جای کاری، سرفروشخانه، مثلا با بغیر از این با چقدر جای کاری تشکیل کرده است که در اونجا نه فقط همدیاران و همشهریان ما کار میکنن، بلکه شخصانی امریکایی هم در اونجا صاحب کار شدن. درباره پرویز بسیارم گپ زنم کم است، برای که همه بچه ها، همه همشهری ها میدونن که پرویز کی است. بگذار سلامت و سربلند باشد همیشه، که ما از همین خیلی جوان مردو همیشه فخر میکنیم. Я выдвигаю Фаридуна Назарова, его кандидатуру. Он основатель компании Forstay. Он точно подходит по 3 категории. Он выдающийся лидер сообщества, который проявляет свои самые лучшие качества в помощи людям, организации этой помощи и вообще очень многих общественных инициатив. Он активно поддерживает всякие благотворительности. Так, Фаридун умеет объединять людей, вдохновлять их на совместные действия. То, что мне нравится в Фаридуне, и вообще очень многие об этом говорят, это его скромность и отсутствие желания афишировать свои достижения. Мне кажется, это делает его очень примером вообще для всех, примером для подражания. Он создает атмосферу доверия и сотрудничества между очень многими людьми и в Нью-Йорке, Вашингтоне, Вирджинии, вообще в других штатах. Фаридун Назаров – это человек с большой буквы. Он не только говорит о переменах, но и он активно работает над их осуществлением. Его платформа Forstay, она дает много возможностей для трудоустройства и для американцев, и для молодых людей, и она еще облегчает поиск студентов для жилья вне кампуса. Поэтому я за него. با رایزگی تمامی اعضای حکمان انتخاب
ман Мустафо Давлатов мебошад. Мустафо Давлатов яке аз ҳуқуқшиносони маъруфу машҳури тоҷик дар Амрико аст, ки ба се талаботи озмуни ҳаққаи талабшо мувофиқ меоянд. Якум талабот ин буд, ки чӣ корҳои ройгон ва ё хайриявӣ барои ҷамъияти тоҷикон карданд. Аз соли 2021 инҷониб чӣ чорабиниҳои ҷамъияти маънавӣ ки мо ташкил кардаем маърифатӣ Мустафо Давлатов ҳамеша кӯмаки молиявӣ расонданд ва дар ҳар як чорабинӣ омада иштирок карда мардуми тоҷикро табрик карданд, ҳурмату иззати худро нисбати мардуми тоҷик нишон доданд ва аз ҳисси ватандӯстӣ он кас ҳамагӣ хабардор ҳастанд. Дуюм талабот ин буд, ки дар байни комьюнити тоҷикон, яъне дар шаҳр, дар ҳамон шаҳри зисташ бошад ё штати зисташ ва ё берун аз штати зисташ машҳуру маъруф бошад ва ба боварӣ одам мебошад. Мустафо Давлатов на танҳо дар байни тоҷикон, балки дигар миллатҳо низ ҳамчун инсони ба имону вуҷдон пеш аз ҳама ва баъдан ҳамчун ҳуқуқшиноси беҳамто машҳуру маъруф аст. Бисёр зиёд ҳолатҳое буданд, ки шаҳрвандони давлатҳои Узбекистон, Қазоқистон, Қирғизистон, Туркия ба ширкати мо муроҷиат карда ба ма мегуфтанд, ки шумо ҳуқуқшиноси хуб доред, номаш Мустафо Давлатов, вай ҳам тоҷик аст, аз Тоҷикистон аст ва ин боиси фахр буд шахсан барои ман. Категорияи сеюм, яъне талаботи сеюм, ин чӣ хизматрасонӣ ва ё чӣ фоида он мард ё нафар ба давлати Амрико мерасонад. Мустафо Давлатов бо ширкати ҳуқуқшиносияш нафарони зиёдро соҳиби ҷойи кор кардааст. На танҳо тоҷикон, балки нафароне ки шаҳрвандии Амрико доранд ва дигар шаҳрвандонро. Ширкати Мустафо Давлатов корҳои нафарони зиёдро осон мекунад, ки дар ин ҷо масалан агар ба дигар ҳуқуқшиносон муроҷиат кунанд, шояд ки ба ҳамон нафарон тарҷумон лозим бошад, вале азбаски Мустафо Давлатов забонҳои зиёдро медонад, русӣ, тоҷикӣ, англисӣ, туркӣ ҳам хеле хуб гап мезананд, аз ҳамин сабаб корҳои зиёд одамонро новобаста аз шаҳрвандӣ осон мегардонанд ва чхел ки гуфтем бо ҷойгоҳҳои корӣ таъмин мекунад ва бешак андози зиёд ҳам месупоранд ба ин давлат Мустафо Давлатов. Яъне ки ба ҳама се талабот дар ин ҷо гуфта ҷавобгӯ ҳастанд. Ҳамчун инсон, ҳамчун шахсият боиси ҳурмату иззат ҳастанд ва падари хуб ҳастанд, шавҳари хуб ҳастанд, дӯсти бовафо ҳастанд. Барои ҳамин фикр мекунам, ки барои ин ҷоиза ин шахсият пурра лоиқ аст.